32 фразы на русском, а ваша задача перевести их на румынский. Это поможет нам закрепить весь материал. Готовы? Давайте начнем с самого главного. Как сказать «мне нравится учить румынский язык»? Îmi place să învăț limba română. Îmi place să învăț limba română. Отлично. А какова твоя цель? Я хочу говорить по-румынски свободно. Vreau să vorbesc limba română fluent. Vreau să vorbesc limba română fluent. И не просто свободно, а я хочу говорить по-румынски правильно. Vreau să vorbesc limba română corect. Vreau să vorbesc limba română corect. Замечательно. А теперь объединим это. Я хочу говорить по-румынски свободно и правильно. Vreau să vorbesc limba română fluent și corect. Vreau să vorbesc limba română fluent și corect. Хорошо. Зачем еще учат языки? Я хочу понять других. Vreau să înțeleg pe ceilalți. Vreau să înțeleg pe ceilalți. И более конкретно. Я хочу понять других людей, которые знают румынский язык. Îmi doresc să înțeleg alte persoane care cunosc limba română. Îmi doresc să înțeleg alte persoane care cunosc limba română. Прекрасно. Теперь давай обобщим. Мне нравится учить иностранные языки. Îmi place să învăț limbi străine. Îmi place să învăț limbi străine. Я знаю, ты также интересуешься французским. Как сказать «я хочу узнать французский»? Vreau să cunosc limba franceză. Vreau să cunosc limba franceză. А как ты его учишь? Мне нравится учить французский онлайн. Îmi place să învăț limba franceză online. Îmi place să învăț limba franceză online. И твоя цель – я хочу говорить по-французски. Vreau să vorbesc limba franceză. Vreau să vorbesc limba franceză. Понятно. И для чего? Я хочу понять других людей, которые говорят по-французски. Vreau să înțeleg alte persoane care vorbesc limba franceză. Vreau să înțeleg alte persoane care vorbesc limba franceză. И еще я хочу общаться с другими людьми, которые знают французский. Vreau să comunic cu alte persoane care cunosc limba franceză. Vreau să comunic cu alte persoane care cunosc limba franceză. Логично, что изучение языка связано с путешествиями. Скажи, я хочу поехать во Францию. Vreau să